엄마 아빠 동생도 사무실도 학교도 호! 나눌수록 착한 마음 전해져요. 카페인보단 비타민C. 비타민아 어딨니? 바로 여기 있구나. 나눠봐요, 전해봐요, 권해봐요. 카페인은 한 방울도 없잖아. 착한 드링크 비타오백. Авич дүүгийн идэх дуртай. Миний чинь идэх дуртай. Мистер Пицца. Идэх дуртай пиццагаа 7,000-аар захиалаарай. Ямар гоё юм бэ? Ахын их чи идэх дуртай. Анд бүхтэй идэх дуртай. Идэх дуртай пиццагаа 7,000-аар захиалаарай. Яг одоо захиалаарай. 7,000.